करमचना दिदिले करमचना कमले कमनाया दीदी कमले कमनाया दिदिया थलिया चा बालाचो थलिया चा बालाचो Alam sugu kok orang naik tengah jodoh lukurogno ang superna zomatia. Tini kok orang ni enggai kok lampan dawo. Jeng tini nironi bagai toboy peka korok sa makeup artist no. Obos hak baik thangni kaisa academy buklog jak Bindias makeover academy khanai. Ingin rok Saiman khana ang sabani kok sai tongkha. Makeup artist is ini kok orang go fai sok fai mane bagai belai sini sini kok orang ni studio sing sasa sing tongsu. Norok bu makeup artist fai sok fai jang ke bandar bo Saiman khana bahayung tongkha sini kok orang ni studio. Ingke jeng poila na Bindia Debor ma bukuk no lam sok lai ne. Belai ni lam sok go bukuk no sini kok orang ni enggai kok lam pando fai sok fai mane bagai. Aw poila no nai tong nai lukurong no ani khulum ya faro. Ingke kok orang channel no bo belai ke hambai ma ya faro ano o pando ring ma bagai. Angke bukuno sengkamu sugu wati jora rogo bahai ma tongka sagra di jengzal roko no foto phaika asuk to tini to amsuk wati kiri ba haino kita pene ba kamken phaika ta jengzal to kiri angke bukuk to khoroksa makeup artist angke ba bo bahai roke sengka busuk jora rok thangai bini jengzal ro busuk jora tei angka amono no sukrubui bukuk ni khukte saiman laiba na hai deba angka bukuk no sengkamu sugu je poilani ne bukhawo bahai ke phaika je nang makeup artist ne angnai hanai actually abong kha ang cherai ni simi no makeup rok khaina ni hamja godo angke cherai furo bata makeup iko cream rock face powder rock amo hai rok ta angke amono toi no ang bui o mawi song rok thangya do ba angke amo hai thangya angke amono toi no cherai furo kubuli tongo ani monai tongo ke ani monai no bono no ang gamsa rok kandi uinai kajol rok phulei angke cream rok phulei powder rok phulei phursaru hai ke no mane cherai ni simi no ang sok tongo buini kango tam hunai buini kango khlaina ni makeup khlaina ni hangke abon bore torkha aste torkha afro cherai furu to saimia ko je makeup artist rok botongo ni saimia ko je hamja gota amani no hamja go hangke abon bore tormani pore ko phone rok okhorma pore afro phone rok nu ko bairen borong no makeup rok khlaimani rok hangke afro ni simino wan so ka ang bo sikla sok hangke ba ang botor khangke ang makeup artist no ma ang nei hafro no wan so na har pai kata bakhawo eka bukhono ta kaisa haina sangamo sugo je nang to angna mu sugo inke boro thangai serenggai nang makeup artist anggai phaika abo hungke ang je fruit torkha afro ni simino ang YouTube rok nayoi surungwak nogo practice rok khlaiu ta hangka ke afro simino rungu mane ang actually sai sung bisi surungkung mani bangkha getar pore ang iko techniques rok saimeya bang so khaike khaiwa haino khai simi tongo ta after technique rok saimeya hangke amni bagai ang 2020 wo online course khlaika kaisa Nandita Roy hine Guwahati ni makeup artist bai aran bising ko ne inka amani bore bo online Shraddha Kapoor ni makeup artist Shraddha nekni masa tongo inke bo bai bang haino online through toi class khlaikata online through to ne joto ne je shike mane enka afro je ne shike mane bising gole omole belai ne tap ungha omole belai ne kuthuk ungha amta hairo wan suma for faika abo to photo taf to ungya mane je technique rok saiman thangka hangke easy sing thangbiro puno taf ungya tangke no pro simi bumung khana pro tabuk like SD waterproof amro khana ma bai kita taf hai ma tongo but technique rok sung je pro saiman thango afro hangke easy nongui thango ta nang le tomar sai to ga alti se busi ya makeup ro ne ba ga saiman so ya ba to fa na ang putrai khaina saiman na ni ne oron no seranga ne enke tabuk nang rengai pai man ya golo le bahai ma tongkha rengai pai man ya golo to kaham no ma tongkha iko Tripura ni actor actress rok bai bo ma khlai ka ba ge ta su jara tei to kaham no choli tongo enke age rogo ke wa the one sok je nang Tripura hastan actor actress rok no ka ba luko rok no am tai kai dai panda rogo nang makeup khainai hanai abo to iko kina rong no hungke ang agin simino khlayo mane khlayo means gusti rok kai je geta ba hungke after to agi 2013 14 ok to makeup artist rok skuli ko ma hai Tripura ota baira to tongo Tripura ko dei hungke after ni simino ang kina no sajong na marke sok ani do hungke jin gusti rok kai ja pru hungke ang song thangi chau ang khaine hine ang bong no khlai ro ro ta hungke after wa to wan sujak olobo ang thinango olo
kena rong no mak klai na mak klai thơ amo ngo ta but je actress rock by to malaya na hne mabong no mak klai na hne abo ke wan suk zai ya e ke tao bu khau belai tong thong ma tong ta thong ma tong e ke te kaisa sung mong bu khuk nom tabo kai le pandam ta hai panda rogo thangpro rogo nung to khorsa makeup artist ngai bon borong na makeup khlai na ni ba gane thango e ke afro rogo kuno jung jalo photo phai abo to phayo mong ni no ko thangai phaya phano thangti phaite lamo phano ngo travel khaina ni belek no cost ngo haksa logo jemon sabrum je jago train man thongmani jago hangke am kono asuk problem kari do train bai no lai shimano ge je jago train ok man thogya tabok sunamura nong na le sunamura ro ga train ok gurui hingka ba thangnani phainani cost ro ngo ta iPhone borogle nono hamza goi seding goi tongmani ba goi ban tab jaban masai tokta enke jeng saiman mane bising teni ni kaisa academic bu tongo nai enke aro rogole nang bom ta hai khlai phurang iko ani abo actually 2 months ni course kaisa course ngo pura makeup ni bukhani bo hair ni bo phurungo but hair ni hangke makeup ni theke kom ta onek like bridal logo je nang mane koyekta phurungo ta amdita 2 months ni course ngo ta enke kaisa batch enke 5 hanke 2 month am ta 2 month khlai khatta gebini kom bini bara rongke je daiti rangya no ke tam khlai rungui no thango mane borok do jeng course kaina thangai bo jodi jeng nogo practice khlaya hangke man galak ke angbong no guide do ta ke ko WhatsApp group tongo ke telima angbong na jedino class kurei adino phano practice khai photo ro hodi hinang bong no sano ke borok photo practice khlai photo mar horo ta haikino rungi thangbai bla e am ta hayo kaisa kok tong ya de jefa jaga phano rungnai to rungai thanga kisa lo rungnai buke dakti rungya jat bu tongo e am ta hairo na ke bahke manage khai hentan iko dati rungya bu tongo hingke bong no hingke tam khlai extra jodi o je rungnai rok bai borok phaimia rok din rok ong the de ba hingke adi no bong no extra ri hining nai phai de wei te extra class khlai ro ta extra ring geta na enke ring mane pore enke je borok man ya rok no phurang goi reta na enke tabok lukorok no sung phono gamu sugo je bo bahake makeup khlai kha enke ang to sak bai thang nogoi tongkha enke bono sibukuk no nogoi tongkha enke tabok bini khlai jak makeup rok no bo jong lukoroni buskango tubui fainani rok am taike nagi tonglai di lukorok bundu khana je bahake bo makeup khlai kha enke kaisa bukungno sangamo jugo kaisa khoroksa borok no makeup khlaina thangkha enke bomtei khlai ke bomtei ni simi sengdang mane like step da makeup ni step bahake seng puila hangke to face clean khayo abono skin prep and prime no clean khaibai tar pore bini jodi oily skin hangke bono toner use khlayo dry skin hangke bono face serum use khlayo tar pore moisturizer use khlayo bini skin type no bujiwi khlayo ta hangke aboni pore sunscreen rock hangke aboni pore primer rock color correcting hangke step by step thangta enke busu time rok nang khaimani bisingte iko bridal makeup rok khaina thang hangke 1 hour to nangu no hangke iko party makeup rok
guest makeup rok abo rok hongkang ke 30 minute hai rok kheno ngui thang মানে alka khakjakta category bomte jaga bomte bridal lake teksa step ko bango hingke tei guest rok ni hingga teksa step ko ngo ta hingke te kaisa sungmo kabang ma type ni se makeup tongo hingke hugo thangfro ni le makeup khaijani kri de hugo thangfro ba sunscreen moisturizer puri sunscreen puri thanga ba amo ta agin borok ta natural beauty ba borok nus nangya ha abono joto jaga thangjang nai se kaisa makeup tongo hingke hugo thangfro hingke bom thai hanai sena musukmani era garo go thangfro go ke tamoro go full thanani bolongo thangfro ke tamu full thanani amtita abo to ikota hnai যতন ক্রিম ময়শ্চারাইজার তো যতন ইউজ খালাयो হিকে হুগো রগো থাংলা থাংমা বা সাতুং রগো থাংমা বা সানস্ক্রিন রগ ফুলিমাং খাंका बा बेलेन्स जाउता abono inke jodi sisini yago sunscreen kre khangkhalai tamro full khake sana hai angka moisturizer simpan full thang sirita inke ambu kre inke buru plastic ma full sinai am ke to mukang phatiman rong no ti ko mani se hamni mani se am pun puli thang no ko kre inke abono kite kaisa bufuno sangamo jugo season ta kabang mano phayo ani rog ne makeup khaithani rogo inke bo jora rogo belai ni jora ke shape ni bising tei nang thangai manya rok khana angai mani amta hai busu bo jora wo nang belai tap ungom taita abo hinke winter ro ta December ni theke February March jora je wedding season tong mani afro market no একদম বিজিং ই থাঙ্গো মার্কেট কাইজং না বাঙ্গো হিকে আফরো বিজিং থাঙ্গো তাই বেলাই ন আজরা ও ডিসেম্বর টু মার্চ नि बिसिंगो इनके आ जरा बिसिं ने जरा करै नि बिसिंगो फाना जेनि ने तो कासा फोरोंमानि बुतंगो एकाडेमिक बुतंगो इनके बमते खलाइबै जरा कारिबै नों मैनेज खाय आ जरा हंगांके आं क्लास खलाइरिया आं डिसेम्बर टु मार्च नि बिसिंगो हंगा आं क्लास अफ खैतनिलो तांग हिंके आफरो bongno nargai bola kori anga time riba galak kalbare thangna se sabong sabong hong nangi thango ka ba jaga jaga sok thangang ke ekdin be sok pa jaga rok tongo ke aman bagai anga afro ke class khlairia je fro wedding season kurei afro ke class khlairo ta enke tabuk su jora wo kabisuk bes ne phorangkha tabuk jora hangkang ke tabuk offline no hangke third base चोली तो होता हो पाइते तो ये नीदी के वाला थंग तो हो हंके ऑनलाइन नो कैसे बेच खलाइर मानी हंके टोटल हंकाई इको फोर्ट हंकाता ऑनलाइन चिमी बु खलाइर हो ना ऑनलाइन नो खलाइर मानी ताबो खां ऑनलाइन नो खलाइरिया तां खलाइरलिया तां हिंके ताबो हंके किसा ऑनलाइन नो हंके बेच जालुंगो आफ्रो हंके लॉकडाउन नि जरा तां मानी आम बगे ऑनलाइन नो खलाइर कता इनके ऑनलाइन नो कोले बाहाय रखे खलाइर त्र ऑनलाइन हंके आबो इंस्टाग्राम नि कैसा प्राइवेट अकाउंट्स ना मुदो माने जे फॉलो खाने बोल जे क्लास खाने बिनि फॉलो रिक्वेस्ट सिमी एक्सेप्ट खाइ होता हंके आंनि थ्रु ते रेकॉर्डेड वीडियो आं बंगनो दिन दिनो आं तागिन थेकनो रेकॉर्ड खाइतनो हंके बंगना आं दिन दिनो वीडियो अपलोड खाइ होता हंके तलाव सै होता जे प्रोडक्ट नि मानि रंग बंग सै होता अपडेट आफरो हंके नंनि जे सागबाय थां खलाइबै बरना मा फनोकता सागबाय थां बो खलाइ फनोका बुइनो ना हारिबो बुइनो बरो खलाइ इनके मेकअप नो सारा हेयर कट अब दे खाइत्रन हेयर कट ला एमनो तो हाइनो दलंग लो खलाइ दिंगे खलाइ रो आम सुं मानसु गे आम रखा सरंग जागे बा अंकाय हेयर स्ट्रेट रक स्मूथनिंग रक आबो के खलाइ होता बेलाय से नांगुक माने इनके आम बुखुनो संगामो सुगा आस गोबां मान जे खलाइ तंग माने बिसिंगते आजे मुंग रगलाय बाहाय आजे मुंग रक कांके तो आबो तो इको निजे साजुं जावै थाङै थांमान द्रप जे नांमानि बायमान द्रप साइजुं जलै थांमान होता एयाम हाइता तंगै जावै जतन बेबुं साइजुं जलै थांमानै जार आमते हिता जिमुरो अंका आमखौनो ते कासे संगामु जुगो जे नों खरकसा बुरै ओं माने या गलफाना बयनो पर डिपेंड ओं या कलाइबै साक साइजुं जे नों खलाइबै तंग माने आबो नों बाहाय मा दं आमो हंगे बखाव अनेक दं थंमु फायो बैबै साजाक फ्रु रग निजेनि गुस्ति रग फन दलक फानो बा नोंले नगनि रां रं नालिया नों साक साकसि बासावै साक सांनि परसि नों साक साक साइजुंनि खरस बो केन्तो अनेक दाबो आन बाबुनि साइजुंनि पजा हेलें रे खामनो आनि अनेक बरक तामनि के आनि मनाय खरकनि तंग ब्रि मासा चला मासा बरक बो परि तंग मासा 12 फाइनल रो ते मासा मेट्रिक रो के बंनि बो
tong mulai poza ke mama gai awon belai tong song phai bota amti ni saksai chung basai man bagai belai ne khatung man phai abo to belai nangkuk man ko ingke sine tripura hasten joto lukurok no bukuk no sagamo sugo je amta haike saksai chung basai mana jate bomta hai khlai basa ke jakuk nai kaisa message sine tripura hasten joto lukurok no koyoi rojadi iko tamane shikla rok sok pai khaba jara iko chin hai boys 20 ba brok je samung man abun khlai di hinu ani mote ta je samung khlai je mano abun khlai di nung ang sau hunu nung makeup no serenge khlai na nang nai abun ko no ko gya nung tak to government job mana ne onek ta fungi thangka kaki nung private job khlai di ba tuition rok khai chai mano ta ba abun bumau phani je suk po jana jeng heleng ruma no amsung no kaham chin bagai bo te bumau phani bagai bo abon tingta ke joto na je musung mani je rungmani je manmani thamung khlai nijeni buino chalong mai phone at least nijeni bagai phano kamai khai ngode haida nijeni saksai chung kotai jana phana rang ungdro khlai ri paina phano bri rok to te nang bule ri pho bek pho jota pho awon bagai nije nogo san ka hangke tabuk tori thanga bule na hangke nogo san na utam haingu lachi ma haibo bule washo shuke gam bagai nije khaima ka belen jawota abono enke phuna haine haite kaisa sungamo chugo je nung to tabuk makeup artist no tofana jodi sin nung makeup artist yang khlai tamo angkhamo maybe ang makeup artist ang hangke tabuk part time job rok phon khaijang khamo haike ang actually ang resap mung no belai khan hamjago agini simna mung bo tamni hingkai ani mani bin babu ani dai bo bin bosarong no singer sanam no musung mani photo mane an mas honi jomarong no ta hingke mas phon ungliya ge mani to khorang hamu motamuti haibon ungliya ta jora ro gasu gothokle phon khana jora gothokya hai hingke bo wasa saman tongota an bosarong no singer khlai no musung mani ungbai liya busurok phon o deng no mani le boko kai masa phon chi retaman dok sok rok kri bele ni jaw bo hingke afrun simnan bo khawa kisa ching sanang ma haingkha tangke daino hangke jeng belai no hamjago anman bin babu an babu ni bin babu no hamjago haibon babu ni bin babu ke thui thanga hangke tabuk mani bin babu jeng masungni paro siftengi tong ba borok bek lo ke tong ba hangke dai sama ba rasa munggo angke sa interest tong mani do afrun ni simino angke saing saijong rasa bo ungjagya ako se srungja angke bai ke rang na ba khorang ba hami angke ba hangke abun ang tagu ma wan jodi ang makeup artist ungya hangke tabung ni jora rogo maybe ang rasa mung rok phon srungai rasa bi rok phon tong kamu sai me to taung kamu haike part time job rok phon khai tong kamu haite inke amo to kaisa wansung mane tong khable na makeup artist angya inke kaisa resap nai phana angkhamo wansung mung tongoile amo bukhabo tongoile bukhugo phaibele haya deba inke nang kaisa kosiro resap ka haino actually kaisa ani record khaijak tula tongo haibano abo ang sai jung khanawi no ungja gyangai upload bu khailiya hain khadijak ton toni khamo keblo khanareliya ege tangso se haine buini resap jak no phana resap khade khanarei manno abule khanarei mangla tabu Mani rok te bag khai thang bai ben bag khaya pa sini makeup artist bindia debar ma se phaiwe sini bangai re sabai tongka ne borok te bose proud khai fiana na de makeup na kare bu te ber samungo bhaija khane abule mali ya to mani aho doh inke banmar lai sinai bose mali inke ba ang bahai no re samung ro khorang rok sa ja si pung khorang rok sing bai ban le so kolo ko thang pure tolas thang bai muka mana tema bo tabuk sanatan kaketa ane khorang ne kok sanatan kakek jokhon ang resapna cheng kangke ganda rogo pun rok bok rok khajak tong kangke borok sa khari thang pabe nai unko duri rok supai be akoi duri rok thomo tamsi hinabon ha saibali amo duri rok 17 khunti rok soko guita khunti rok 17 borok sa khar thang pabe nai asuk maran inke tofana ani la hamna hamia abule bathroom singer তখন কোন ইয়া আগে আমবখনে তা কাইছে সুমুং মাসং লাইফিস নে হাইনো হাই যদি সে nung to khoroksa makeup artist haimano tongo sungbu joto chin tripra hasten lukurok bo inke chine tripra hasten lukurok no makeup khaibani kare bide nang haste phatar amtai phatar haste rogo khaina rok muchuk mani rok tong actually ang musung mani tongwani no bolio to thangnani musung tongwani no puila je frang makeup finance start khlaike ge tabu ke wan suka phatoro thangai buini hawa thangai
khai tongoi ma selai nijini hawo tongoi no nung bo buino bo je sung nung buino phurungo nijini sago bo te srung phayo ke o jaga no iko class rok khlairio ya ko feature one sungma tongo studio ko kotor ke khologi nai haike mane tem kutu ko kanan bagita ke phataro thana ni je one sungma ni tong mane abke ang change khaipe ke khali hane oron tong sine hine oron tong snai ta mane oron tong goi chen ke prahasne lokorono phurungai tong snai hane tai se bairo thana ngai to onek struggle ma khinai kaham bo hunja kaham sangmo ma khainai hanya sangmo ma khainai aro to ke ang bage ang mind change khlai thangma jagala oron tong gai oron tong ma chau hai bona nijene hasten rangsa khuma hai oron tong nai oron thoinai hene abono oron sungna oron phurungnai hai abono ega phurungnai srungnai mane kogno rok sai salai fesuana tabuk je nang phurungui tong mane abo phurungui tong mane nang bahai ma tongin bakhau tong thomung de phai bomta excited dog de tong thomung phayo ang je srung ang tamno phurung ba ani sago je tong mani gyan an bokhoro go je tong mani be bong nang bong ni thani share khai mano ang haite gobong ma borok snami mano e aman bagan bo khau ani tong thong go phai inke jene rok bai srungnai rok inke anung bai srungnai rok inke borok inke tam hinai nana hinlai man bomta hai borok bo bakha khulogui de nang bai srungai tong bai ang onek free ke toni mong no kuna na mem tem rok khana nai bike lai ne ba bai hino monai klai ne kham monai hino inke kwati khano free ke tong lai ta no kaisa hai ke no tong lai na rengya rok no ke la thar bai butrung ya de awle bu ya hai ban kutuk guta inke kutuk pa khen gian bu khawo mong no kutuk ke taisa tam hayungo tang kutuk sa khana ko lo ka teusha ke kutuk man bu thing no kutuk ke mana ni men bu khabe kutuk ya bong no rung thu khani no kutuk je ani student nai tong nai rok no rok ang bai kutuk za phone khata ti bai di ang nong no hamja gei si phurungna ba gei si kutuk la thar su tei bu bai ni Taisa kai la tha tei ma jo khide awno la thar tei ha inge age rok bas ko logo tongro la tha gandara ka table gandara chhatra ne table gandara ke paramanya sa daiti manai thangbai om dai kiri ma bai awno ta to phana chini bukuk bindia ba haine se borok ka hama bo kono khaiglak misti rok sanai akoi bo no hainte busi eke ta ga haina hai sanga mo to bukuk na nang amthai start khaine phurunga ni chengmane bofro ni chimi se chengkhamo ang mo chengmani hangkang ke 2021 ni simi cheng Okay. Last year ni simi cheng ta ta 22 ba 22 ba ya rok spok thau corona ni ye 21 ni last ni simi cheng uta enke cheng pro rogo bahai rok wan sung phaika ini cheng pro hungka ang puilao hungke kisa nervous tongmani tang hingke ang buino phurungna rok asrungyasi buino bujongna rok kok sana ro ringya haijani ungno ni puila je first batch tongmani bongno kisa nervous haingkha but phurungde tabke loingi thanga ta kunung jaglia bona enke thinang rogo busuk jora rok phurungnai rok henang wan suguitong je ang chuksak je ang phurungman sak je ani jora sak amsungno phurungnai hini ang to wan suguin tongo abono nije mana sung phurungkhan ke se borok borungnai hanai tei bo kuchuk kanai amtaina tei sikla ro bekar botok na danyam khai tong ni je khok tong nai rok musung ma tong khan ke joto no se ang abono enke ta kaisa sangam musugo bukhugno tabo actor rok no bude khai actor no suna hin mane se actor actress ni sara dang ka actress na to nang khayo na thik na enke kale pandar go bo hamju katal na to khayo na ke samri katal na bude khai khai baksa ke nangya khai nangya mane khaina khaijang no soya botong do nge khaijang no soya no ko to khaya nge je khai ro dihini sanai no hanga bono khai ro da actor no so khai ke actress no so khai ke actor no obviously ma khai nei bin gana bosana yang to ni enke borok na ke bom ta ke khlai bong no hangke tamne je actress no khayo am haike no hype no bong ni ke tam tong nai eye makeup tong la kha ke contouring tong nai ke blush je oro kata kata mani am rok tong la ke just mo khang ni je base makeup tong mani abo khlayo tei haino lipstick rok kisi sa haino ri ro am su ke bukhnai rok kisa set ke ro am ten ke am ta hai khaitane rok hole borok ke tam rok sa ana ba khai ro de he khaina na ya actor rok kam tai te sa khai ro de hini chau khaina na ya borok ba hai borok mo jana na nang to le actress le nai thok ke sa zo tong na borok le kon kon ju phul ja gyang ka wa khai ro de nem chau enke jodi si personally
jala rok makeup khai phai di hanai ring khang ke actress roni de tap ungko na ya khaba actor roni de tap ungko na emne ngo extra kai jodi personally chalana shimi khaina na bage ring khang ke angam hungi thangya abang ge thangya ang chalana shimi khaina nang ge thangya brino shimi khlayo ta tangke ani comfortable bonang nai bule bon inke tabung nin academic go phurungmane nang phurungmane bising gole chala rok bude tong buri rok bude tong am ta taksu sora toi to kuri khu chala rok buri mamang no khu je phurungmani inke chala rok la phane rok hanai no manung bai contact rok de tong contact khaini tong ko bang ma borok iko fourth base join khaina haima tong koi jona tong chala rok chrai rok ta inke borok khai khai inke tabu sujara toi 5 days tene hatna offline ni 4 deng sinai inke online soho hangang ke 5 deng sinai ta ha belai na nang ko mane se inke bukhuna hai na sanga mo sugo nang makeup khai mane bade bone ne alkaro kuno shok rok mane yak ba nang tamaro khlai tong trang tabuk to ang bikom khlai tongo poribo tongo student khoroksa inke ko am hinta makeup bai pora amatai no pai layang to bahaki menes khai asuk mane ne to student rok butongo inke nang college rok buthana nango inke am thai ba ke time ro menes khai trang ko tawrom ni wi ko every day to ang ne class khlai ria dui din ne kha 3 din khlai ro inke jetino khlai ria adino hungka ang college thango hungka ke tang ke makeup class bo pura ek din means tabu ekortan chimi rong khang ke 3 ta 4 ta ro kwaji thango ama hita time pura din nangi thango kamani bagai jedino class tongo adino hungka ang ani college thangya jedino class off adino hungka ke ang college thang ama ke minutes khayuta inge college thangya angmani ro amo kuno ne sago pora rogo problem rok de entra oi ko wi ko tinni rok thangai nongo inge dolok thangke bongro nutrong nawo am haita ba belai saktar jang mase abono makeup ro ni ba angla saiman sugya ba taw sa de pal chmali ang tanga eka ta kai sanga mo sug mane hai ka ke am thai bukho ke kabang man nung to khalai ni tongo ke college ro pore tongo ke chamang ni pore phailai siwana tamoro thok jak thok jang mani hungka yang berma butei rok marken thok jago mui borok thok ni mui rok ka sak hamja gya berma butei mosdeng gudok chakhai amor hangya ni ang bele hamja ko ang tap sawo ang kri ki maisi totrala ya haima to hungka ang wi ko berma butei phung sarik miluoi 5-6 barle sajang na berma butei rok ta 5-6 bar inke mui thoya mang de sai tang mui ko thoros ke ya tawo amo tawo hai bano logi wo ma tong ta mui ko sok tong ta ban dok tawo bo bai ta ayang bai enke ta kaisa bukhuna ang sing nai ta bu nung counting de khai ka je asuk jora amsuk borok no nung makeup khai ka hanai abule uncountable abula count khlai jakliya khai ka kabang mano amsung saiman kabang khai ka count le mana asu jora khai ka de saiman liata ge borok je khai jagai nung bai thangnai borok ke nono tamorok sa baksa jago emne price jago no review ka hammano hinke baksa jago hinke review hamya bo mano tamni hinke borok baksa clients ro wan so je makeup no borok tam hake nung namusung pura plastic surgery hake nung namusung ko pura jebon mobile ro go chang photo rong no gya doba am hake nung namusung but amti hayale am mobile kaise photo upload na thangan ke bono edit khlai jago smooth khlai jago ke photo haito exact borok khlai mana ba ke review hamya খুব কম নমাংখা আছে কবং ম খাইমানি কাইনি গাইথাম রক গেতে কে বেবং রিভিউ কা হাম নমান লং লাস্টিং রক বিশিরবা গানি রিভিউ কা হাম ফাইমানি নো নি মেকআপ বেলেখন লং লাস্টিং খা হাম ফাইতা মুসক টাইম জরা রক তং না আম 24 hours tong suyang gang suyang kana inge kali panda ka ham kana amo pura akoi reception no paire akoi thamata Christian rong ni kalbare to ngo 12 ni skang ngo inge bong no 7 8 do no morning ni 7 8 do no makeup khlai ro gang ke after ni simi no pura hor reception ako tong manota inke te kaisa sumung je tabuk jene hindu hosina am khoroksa hindu ba jene hene shaire jaka ta hana nakar badi jotoni no inke hindu rok ni ta dress na alka angai paibo inke christian rok ni bo dress na alka angai paibo inke borok ni makeup bo tam different tong makeup different kha
Christian ni hangka hangke bong ni to rignai tang rignai jama thei rok ama Kufur rok bai hangke frog rok hangke kufur bla hangke amni bagai bong no hangka amsak heavy makeup masang yani bagai kisa light makeup ma khlayo hangka hangke Hindu makeup base hangka ke same no do je mokhang ni tong mane abu ke same no just tam change eye makeup change sung amsak se different eye makeup simi change sung gota inke tabuk ta kaisa jesung mongke amta hai borok to alada ya deba makhang alada face inke bono khalaina thangthani rogo borok no naiwi de nang choose khai am thai ke mosang nai borok am thai ke mosang nai am thai ro ko makhang shape na yei eye makeup rok te dress rok na yei choose khai hota dress rok na kari to hai no khlai dia dress rok bini jewelry rok na yei te bini makhang mo kol rok na yei bom hai bin mo kol bom hai eye makeup mosang no abo na yei nai decide khai tarpor khlai hota hai ta bono mara kaisa type no joto borok ni wo use khaya kana mane borok bai oma masang nai borok bai oma masang nai mokol bokong ma type tong ble he mokol chikon polasar polang ni chin khai polang ni mokol eke polasar rong na ke bong tai khlai polasar rong no hangkang ke eye tape use khlayo ke jara eye tape mane eyelids fake lids nami ro ta eye tape hangkang ke fake sana mane la busuk awar ta ya sak tong jiska yasna je saka ya sak to mono saka khibir ke simi pai sinai ta ngai saka ge hange tongoi engka ama ka hama ke na thangoi tong ma katana amono engke tabok tabo sini tripura rogo Indian rogo ba makeup to sang sai ne mano engke tabo ta kaise samung je fatar haste rogo amta Korean rok tong ya de borok ke ta makeup khai borok engke ta looks juda ngai tha engke makeup khai mani sija ya hai borok ke tokhan borok se kabang khai mani hai ke nukja kugo bong na abo maybe bong na bo alada product na jeng abo to technique rok jeng ma sreng ya ba chai ya nukmani video rok nukma to bukung rok se pura borok mane amona na ang saiman ya haino insta rok taw bosung joto ni use khaiwan ke aro rogon no goje puila tamo bo ke ulo tamo pai borok hongke kri da pura mane mukhango change khai payo bukung rok thebai ro tai chin rok habri ro mane pura fake sanami shu hongka amo hainke amse tamne real bong am kin mas seng tong na hai ma tong tang sung to real nu gya ba mobile logo nong ma ba so chija gya ba ke real logo hong ang ke kin mas sinja ro ma tong ta bono inke borok phunuk ma ba kubui no phunuk na blena am ta ya ke ba haino benga yu phunuk ma de kalai borok kubui no khai phunuk na ambe ko extra bukung rok thepa mani tai oro habri rok ro ho extra buta kaise sumung bukung na bukung je borok thepa ya de extra tam jane ban hai khlage amo ke tamo able abo suglia abo use ma khaya ko ba na bna nya bachi no ro ba tang khaina ni ba bukung rok thepai ro khan ke jo le jaga client ro tam the ro ba khan ke abo ni slai shape sana moi makeup khlai mani no chao extra thepa mani slai an mote hanga ke bono haino kisa mesa mokol ni bak phomor tam sing mokol bak ma eyelash am ka se fake ko artificial thepa ho kal khaiye thepai ro kisa photo ro ko nai thoke si dong ta ke abono amo to tabuk ko marogo kaisa parlor logo te buse 2 month 3 month long lasting khangnai jat khlai wi khaimani bu phaikha pa ang waisa nuk mane kaisa khlai wi thepa je time now abo kaisa kuno abo ta hai thepa man effect rok de ang mokolo kun kisho amo to ungana haino ma to tangke ang thaimi asak extension rong ni be pra tang ang nije bu khlai ja ge ba angkangke abo je to mokolo chemical use khlai si khlai ma ba abo logo engya phono ulo phono thinango phono ngi ma no hai ma to ta abono ang je nokmane afono ya golo wana hota kaisa ka tam sang khata rogo febuke gai thea de amtai khlai thelai hota engka uloke mane kubuni haiklan kolong payo kubuni saifas barang gitang payo engke abono ang wana ka hai amte bu tongo ang bahane se am bajani payo themane ne simi se tongo ene obole sisi ya e sai simaya kono je sai mai ang ba wana khata afro rogo bamtai khlaiwe hamte roke ba phai hane engke amono borono ang sang khata angko mokol mukti rok ba phai bu chin oroba angke mukharok sugu amte rok kono
hamya ro na ya de ko ya de inke borok kaisa expired date ya ko validity hai ro phu inke borok 3 month ro khangke 3 month bishingo jodi se hamya angai pai khangke borok khaina khai ro phu desha ri khai ro ta inke dorui ne ro nai thik no tofan bahano le ka phawi kaisa borok chemical roma le tong ble inke amotro kono 사트는 게 드는 거 아버도 프로고 해 아정 아버 알아다 코र्स 동도 eyelash extension nail extension bkhnaini bo thaibai manus inke aboni alada course tongo ka chengke aboni course khlaija ke angka sudo makeup ni simi khlaija gota inke ulo rogo makeup no bad rogo muchungma rokte da tong am tai rog je bkhnai rog na te am tai nail rog amole muchungma ni gure tongo pura body ni de seranga musuk abla soinyo bro body ni serang naina musungo serang to naina musungo enke bono enke jokhon nang serang pro amokol ni no kaise sengde afro tang hinke naido nelong ni hinke kunung ya apu sakot thepai ro mane ke bukhrani bu kunung la khaima tongo apu bukhna sakot thepai ro hinke bot mokol hinkai to onek nangkung mani mokol lu ge ke to ses amon dunya si bondo amon ang nije bu khaina nile kiru mokol la inke maybe tong na bong ora mokol no so nge drop ro phana ri na khaimi ta idea kare am bagi ham belai kosto haima tong ta haina se mokol chir ja goi se kongsa no se rowe tong na ne inke ba bono inke bukhok no kaisa kok rok sung ni makeup ni hoite makeup ni somonde kisa susen lokoro no sana musung maro de tong kisa sai re di ta mani sanai je mo sungoi tongai rok sereng mo sungoi tongai rok ang wai kereng ni mano eba no ang bai sereng no mo sung yang jal ka ta phon sereng mano phon kok kerei to phon baksa jela rok tongo je no go hinjang le kiri sara ke ang paro no maso tongo mane bono ko support ma ya ta nang tang buri ni samung no hamjang nai hini hino samung kai samung no ko no buri bo kiri jela bo khaiman buri bo khaiman tam tong bana samung ba joto no buri bo khaiman jela bo khaiman abon je mo sungoi tong nai rok khlai di khlai ta tong di tei bo phano bo sana mo chungo je support khlai je mo kuno hamya lama ya jodi oje khlai ne ka ham ke tuidu loibo na talangi thangma ka ke abon kuno hamya lama ya mo ka ham lama no ke abon sana mo chungo ka abono belai nangkung mana ma je pa samung na pa nungmu chukha ke la chiwi ta tone buskang go faide am ta hai lang thu buri na thu bono inke tabu je bukhung nang samane nog rogong ke bohon jak ta sala to te tang buri ni la serang nai tang serang nai support ma ta ko pa no sa sao gang gon pa ang bo para ro ko thang ja ge ba oro sani samung ba ke wa shu para ro ko thang ang ke malai sao ta kunung ya sadi no go sadi dil khari no go saka hang ga si nang ka ham ke jodi bujogi ma sang ke bo phale buji ya tong bana ani bo sem ani bo am toino ani bo pilawo support khlaya bane busuk jora ka ham thangno saime able ola mano gamen bagai nang ka ham ke bujok hang ka bani parents obviously buji ni jin buchani ko gotam buji tong na bana gamen sanang sota enka ta kaisa sumung bukuna chintir prawo makeup khainai te akhne kabang mana enka kabang mana bising go phana amta ke nang hai klabe academy khulogoi phornai rokhe khorok busuk tong na abula ang sasung maya tabo khara mane naidok bai naidok bo phorngna ke tamanna hanai tongo ke bo bini post rok bino share khaijang no ta ke bo phorngna am sumang je saima mani belai ne anke amtai serenglai ne tonglai beta sin tipra hasten lukurabu engke te kaisa sangamo sugo tabo bukhuk to chene tipra saro no karaibu ono to fane boro rono bude phorang abo to tabuk next beso tongo masa bihari bo or phai bo di tong phayo ke bo serang na hane ang contact khlayo ke man ke to phorang nai tam phorang ya tong na window phane tam na tong phorang ma bai bona mana phorang ma bani je sima tong gu se sung buina phorang gai mano aba ya deba abono inke tabo sana thangka inke tabo amtai khlai ne nang tabo ayam bu thangka ke manage khlai tong ta ege te kaisa sangmo nang bofro ni sime se bukhok nang mo makeup ni khaina ni seng khamo makeup ang surung puro surung mani da surung mani ke to je online course khaiman hi kang 2020 o khlayo je for lockdown after khlayo lockdown buino makeup khaina ni start khaiman ni hang kang apni sakang no khlai jak 2019 nong ni simi no ang
korong no kaya rong no sagong ni start dong kata abani selai segang buk hayo but amsuk full je ani mani bai je tong mane mani rok payung ko mane abo hangkang ke ang 2019 isimi khlayo ta engke age no serang pro rogole amta hake phurungnai rohi wa dwanso afro hangkang ke ang suk to wan suk jagya ang suk reng gi thangga hne si wan suk jagya asung hangkang ke khaite nije bo je ang uloka wan suk ta ang nije an bokhro ko tong mani abo no buini thani bo share khaya na tam tong bana bono ka e afro nchimi ang iko phurungnam bo start khai ta bono engke tabok kaisa sungmung je tabuk nijeni mokhanggo to product alka use khlaiwi tongo engke mungsasu mokhangro kono effect rokte ede no ani je ko mani hingkang ke ani clients rok pa ang ni je taksu dora tei kuno side effect rok to kari kho nungsa gya kho abo ekta kitabo jeng chini skin type nai product use ma khlai nai skin type ne opposite jodi nang khlai ka tabuk drom di nin oily skin to nang dry skin ni product use khlai ka abo effect khlai mano gya no skin type no nai product use khai ka hangkang ke kaham nata inke amta makeup ni manai pai thani rogo bo different type tongo amta je nai bai pai jana amta ro bo tongo haide ko nai do tawrom ni kaisa brand kaham inke a brand kaham ni a brand ni tabuk joto product hamnai abu kunu ko gya abu product mane tawrom ni kaisa huda beauty phone hunka huda beauty ni tabuk rom ni foundation by concealer do inke foundation to saimana tamo ye concealer tam saiman ke foundation by concealer ni bisingo tawrom ni foundation ke hamo concealer kai hamya phun ungui mano e abono joto brand ni mane brand dam kom ni brand phano product ka ham botong yang ti haita joto brand no kaisa product ka ham mani mano inke khoroksa makeup artist angna thangkhang ke amata hai brand no bude saimana nang brand ni product ni knowledge ang je makeup class khlai mani aro product knowledge borio gang bong no suggest bo khayo je ang to mane khlai jak ba use bo khlai jak ba ke bo product ham yang bong no share bo khayo product ni knowledge ro amono mana product hamya amta hai hanya romang ka bak effect mana side effect ro mana ble abono no ke joto no kabang ma borok no khailai je makeup hne inke amo borok sai manai de o product no use khaiwi tonglai mata ke abole borok ang je saima mote hinke baksa nan dolok si saiban graya mane oily skin ni moisturizer no phano borok use khlayo ye am haita ke baksa borok saiman na tabuk to youtube ro joto no skin care rong ni bagi reja go ke joto no ko ba tak tisa saima khana haima to agini slai bono tana ke tabuk telarong ni horo no hai ma pale psen burena to kabang man engam ta hai ke telarong no ke je fada use khaima telarong ni bo tongo bong ni bo oily dry skin to tongo no ke borgo bong ni skin type no buji use khai gang kai chawta belai nangkuk mane ke jororok bo kom ba hai engka paithak bukhak sma thangla tisu khana ege ang to makeup ro ni tege asu saiman se to phano je nung samane bukok samane bising te kisha misala saiman kha ege amano tebi ne haina hai kaisa message roi ro de chini kokhrani ege koklam pandani bising te chini lukur rok no mosugui tong kha ke bomte khlaiwi saka phainani abon ang jo to sana musung je musung tong nai rok nogo habi huja ke ta tong ni nung khai ka nung at least nung course khai maya phano nung je tabuk to online nogo kong ma videos rok upload go youtube rogo ngam no nai phano nung koyekta product pai phano nung je sung man sang nogo tong gai practice khaina ni try khedi jemon ang bom to no ang nogo puila nije practice khlai se ang tar pore se kaisa certificate ba technique saimana bagai ang kaisa online course khlayo amno puila practice ke belai important no course khlai tong phano jodi nung nogo practice khlaya hanggang ke mangala ngai je musung tong nai rok jodi makeup no hamjak tong nai rok hanggang ke nogo tong practice khaidi dai buma pha jodi support khlaya hangga bong no sadi kaham ke bujok de olama hamya ya hanai jodi nung kaham ke bono tuidulik langma hanggang ke nin bagai belai no kaham nung nai abono nogo huijagai ngoi ta tong di je musung nai rok sereng di am sung thana musung eka bukhung no saga musuguni ne academy ni kaisa location sai kalang sini sini kokhora ne ani academy hingkang tabu je phurung tong man hingke nandanagar auxilium school ni ungkolok phaiching kalayo abo
sereng namu suk khangke bukhok bai sereng gai man bai kaham si perung nang mas sereng bai ni ang le rang thaya se hai dong yan bagay mas sereng lai ni ta sok rok kori tha sok bu kaise tong kan ya de kok kori tang ni basi sereng tong bula gini ar ba no gini enti no khlai ba no kok kere engka bukhok no hambai maya farana belai ne sini kok kharang ne engke kok lam pando phai man jo phai mane bagai belai na hambai dong chini kok lam panda no kok kharang ne engke kok lam panda no chini jeng tabo bukhok bindia bai puila ne siming paithak jora je tam khlai gai bo makeup khlai na rok sengka bo pro rok sini lukurok no phurung na rok sengka engke panda rok thangpur rok jeng jalok mane amthai bini lang mane kobang mane je makeup khaina ne sengpro ne simi je bo success eng mane engke jeng jal khlai mane amthai rok no jeng bai puila ne siming paithak jora logeroi khnai tong mane bagai chini lukurok no belai na hambai maya faro kok kharang ne ang Suporna Zomatia no belai ne hambai maya faro amthai khlai ne chini kok kharang ne kok lam panda wo kaisa amthai khlai ge tinang ni ya prishanai rok no tinane athukri no khagnai hanai ya prishanai rok no sangni ro ne bagai amthai ke toboi phaiwe na engke amthai ke na sabrang khlaiwe chini kok kharang bai kereng gei tongdi belai na hambai Kamle kamaya didi kamle kamaya Taliya cha bala cha